ҳақиқатан лаҳзаҳо бисёр лаҳзаҳои муборакай, бисёр лаҳзаҳои хубанд. мехостам бародарои азиз дар ҳамин чанд дақиқае ки ҳамин ҷо фурсат дорам, барои шумо як оятеро аз сураи муборакаи Луқмон маъно кунам. бачаакша гуфт ки я буная ақими салот ваъмур билмаъруфи ванҳа анил мункар васбир ало мо асобак инна золика мин азмил умур. ин ояти 17 аз сураи луқмоне. дар ҳамин ояте ки ман хондум бародаро, якбора бин амри ба намоз, амри маъруф, наҳи мункар ва баъзе мушкилоту мусибатҳое ки дар дунё ба сарат меяд чӣ бояд кард, 4 чиза якбора ҳазрати луқмон дар ҳамин як оят ба бачаш гуфт. ду ояти дигар, ояти 13 ва 16 ҳамин луқмон ки пеш аз ин мегзарад, оли ман ҳамин барномаро хостум ки як барномаи муфассал кунам, зеро 10 та насиҳатай то ҳамин мардум ҳамиро ҳамаша дарёб кунад ва ба ҳазур гӯш кунад. пештаракаш худованд аз ана ширк ки ҳеҷ вақт ба сӯи ширк наравад, зеро ширк бисёр гуноҳи бузургай. дуюмаш ояти 16 аз кирдорҳои зишт маънуш кард. ана баъд омадем дар ин ояте ки ҳозир ман барои шумо гуфтестам. ана мегӯяд ки бачаи ман, бин фарзанди ман, ҷони ман, бародарон насиҳата ёд гирифтан дар кор. қатъи бача и бачаи ӯ бачаҳо нест. и бачаи ҳозир ай ӯ бачаҳои даврае ки мо зиндагӣ кардем, давраи шӯравӣ фарқ мекунад. и бачаҳо камтар бигем ки аку дорад ҷиҳати минусаам дораву плюсаи бисёрам дорад. ӯ иқа бедорие ки ҳозир дора ӯ замон надошт. василаҳои пайдо шид ки бачаҳои моро бисёр чашмҳошона бигем бози бад кард, ки баъзеҳош ба зарар шай, баъзеҳош ба фоида шай. бо ҳамин ҷа мегардем назорати падару модар боша, ҳамин бача боз айбоду бухор намебирояд. зеро бисёр замонҳои бародаро тарбияам душвор шидагие. тарбияам душвор шида. замонҳое ки мо ҳукумати шӯравӣ мехондем, хонаам тарбияи зебо дошт, мактабам тарбияи зебо дошт, кӯчадам тарбияи зебо буд, барномаҳои телевизионимонам тарбияи хуб буд. чанд василаи тарбия буд ки ҳамин бачаак як аҷоибот ба воя мерасонид. барои ҳамин бубиненда рафти маслиҳати ҳазрати луқмона: фарзанди ҷон, бачаи ҷон, мешинонду ака бадиққат бачаҷон гапи мара гӯш кун. хоб ту медонӣ ки ман аз муқаддасоти ту ҳисоб мешам, ман падари туям. ту медонӣ ки аллоҳи меҳрубон гуфтааст ки ва билволидайни эҳсоно. медонӣ худое ки ҳамин қад бузургай мега падару модарта дуоша бигӣ, падару модарта ҳурмат кун. ака худое ки мара иқа мақом мартаба додай, бачам ту гапи мара гӯш кун. ман бисёр одами наздик бар туюм. ман чизе барои ту мегӯм, ман ӯра мақсад ай сӯзи дилу ҷигар мегӯм, ман аз дохили қалб мегӯм. ман туре тар як насиҳати мақсад ягон касе ки ба нуки забон кина нестӣ. ин чизи бисёр ҷиддиай. барои ин бачаам гапак ма гӯш кун. агар гӯш кардӣ, иншоаллоҳ ту бисёр хушбахт мешавӣ. не ки гӯш накардӣ бачаам, баъд мегӯян худ кардара даво нест. чизе ба сарат омад, баъд аз худат гила кун. бародарои азиз, чӣ мегӯяд? мегӯяд ки бачаи ҷон, намозота бихон. як
اقیم صلات، نمازات بخوان. اکو برادرای عزیز، حقیقتا همین پیامبر نازنین میگم مرو اولادکم بالصلات و هم ابناء 7 سنین و اضربوهم و هم ابناء 7 و هم ابناء 10 و فرقوا بینهم فی المضاجع. پیامبر ابی چی میگه؟ میگه وقتی بچه‌هاتون 7 ساله شید امری به نمازشون کنید. 10 ساله شید اگر نخوندن کم کم سیاستشون کنید، ظرف کنید که نمازات بخون. لیکن در 10 سالگی جاگاه‌های خوابشون رو جدا کنید. دخترات های بچه‌هاتون جدا کنید. هر کدامش بگیم کامنتای علایده داشته باشه. برادرای عزیز، حقیقتا همین نماز قرآن میگه این الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر. خدا گفته که همین نماز یک نعمت خوبیش در همیه که همون صاحبش تربیه میکنه. نماز ادا کنندش تربیه میکنه. نماز ادا کنندش یعنی همون نفری که نماز بخونه همون را بسیار زیرک میکنه، از بسیاری حالت ها آگاهش میکنه. خلاص همین نماز برای او بسیار خوشبختی های زیاد میآورده، بسیار خوشبختی ها میآورد. برای همین یکم چیزی را که حضرت امر کرد گفت نمازه. اکو من در گردی معلومات های بسیار دادگیم، شما میتونید با مراجعت پیشترک های ما که در باب نماز من صحبت ها دارم شما با او مراجعت کنین، در اونجا زیاده. میگذارم قسم دیومش ده. بچه شا گفت که وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ. بچه حرکت کن که وقتی خانه محمد رسول که رفتی مردم دلالت به نیکویی کن. امر به معروف، دلالت به نیکی کردن. بچم مصلحت دیگر میای در خانه محمد رسول که در اطراف رفیقات که نشستی ونهه عن المنکر، از کردارهایی که بسیار زیشتن مردم برای خودداری کردن آگاه کن. مردم به کارهای خوب دلالت کن. بچم دیگرهاش باز کار دیگر تمی ای کارهای بد مردم من کن. زیرا بچه لقمان برادرها در کتابا میگن بسیار آدمی واعظ بوده است، بسیار واعظ بوده، بسیار مشهور بوده است. لیکن به هر حال لقمان آدمی هست که خدا میگه ولقد اتینا لقمان الحکمه. بچه‌ش نمیگه، آتش میگه، لقمان میگه که ما لقمان حکمت دادیم، علم دادیم، دانش دادیم. انما پدر دانشمنده که بچه کشینونده گپ زدیسته تا که ای فرزند یک نشانه خوب مانه. بچم انمی سخنه به مردم بگو. اولی برادرها گپ در سر امر معروف نهی منکر میرود. همین میکروفونی که من در دستم دارم یا همین به میکروفونم چیزی را که من میگم برای این میکروفون گرفتن یا برای به گوش مردم سخنی نیک رسانیدن چند شرط ها هست. اگر تو برادر عزیز یعنی خیلی که یک آدم تو دیپلم نداشته باشه در همون ساحه کار کردن میتونه. در همین ساحه موعظه دیپلم در کاره، یعنی همون شرط ها در کارن. همین شرط ها که یافت نشوه به جای دلالت نیک کردن یک باره دل مردم سیاه میکنی. ولی بین شرطاشا چی میگه؟ میگه یکم شرط چه میای کسی برای مردم وقتی میخواه صحبت کنه یعنی همون سخنی نیک رسانه یا از بدی ها من کنه یکم همینه چیزی که میگه باید خودش خواندگی باشه، ادرسی همون را بدونه.
یعنی من باید بدانم که حضرت عبدالله ابن مسعود از پیامبر گفت. این سخن در جامع ترمیزی در کتاب دیاتش، در کتاب دیاتش مقصد مدرس اسنادش حسن یا اسنادش صحیح. انامین واعظ انامین را باید بدانند تا که سخنش هم قویه هم صدقه راسته. برادرای بسیار نازکم، ولی شما اگر پگه در یک جای دیگه یک موعظه را گوش کنین، شاید که اگر من برای شما از همین شرطا اگر یک چیزی را شنیدم برای شما میگم، ایا جامعه که چیزی درست‌تر شما میشنوین، بعد چی میگین؟ اما چه حاجی میرزا نمیدونست که او دیگه گفتی دیگه، اگر نه گپی او ممکن درست باشه. برای همین هر یکم شرط میای باید با درستی آنچه که گفتی ادرسش بدونی. دو برادر عزیز، دویم شرط همینه که باید دعوت ما خالص باشه. برادرها خالص. من در مقصد دعوتم یگان غرض نداشته باشم، یعنی اسلام سوء استفاده نکنم. اینها شید کو در ما از نام اسلام بسیار سوء استفاده کو. ولی میگوی که من به خاطر خدا دعوت میکنم. میگن سوال خاطر خدا یعنی چی؟ معنی خاطر خدا چیه؟ عزیزای خدا میگن معنی خاطر خدا این که در راست همون آدم تو گمانی نیک داشته باشی یا نیتی نیک داشته باشی. انا میرا میگن از برای خدا. برای آن نباشد که بگن که ای حاجی میرزا که حقیقتا این مردک امر معروف میکنه. مقصد ما اگر برای رکلام باشه، مقصد ما برای دنیا را به دست آوردن باشه، مقصد شما را از این راه منحرف کردن و به دیگر گروه ها تقسیم کردن باشه، این برادر عزیز این آدم لایقی پند نصیحت کردن نداره. برای آدم بسیار ضررهای زیاد میاره، بی نهایت ضررهای زیاد میاره. ما اینا را در این تجربه حیاتی هم دیدیم. و دیگر شرطی که میگه دارد واعظ این است که خودش از دیگران بهتر ندانند. نگه که من در بین همین مردم منم بهتر که میکروفون در دست مای. وقتی آدم خودش بهتر دانست، این هم بیماریه. این هم بیماریه برادر عزیز. همین هم با خود همین شخصیت بسیار زیان کلان داره. میگه دیگه شرطی که واعظی دارد این است که در موعظش هیچ کس عیبش نگه و شرمنده نکنه. عیب یک آدم نگو و آدم شرمنده نکو، زیرا پیامبر میگه من ستر مسلمان ستره الله یوم القیامه. کسی عیب یک کس میپشونه، عیب او را خدا میپشونه. امروز بسیار همین اینترنت ها دازی هر آدم دیگه همین بیرون لقلقی بسیار دارن. کسی را در کار شود سنگ میزنن، کسی را در کار شود سنگ. امروز یک کس همین من فوقلاده من اینترنت در چقه ما، لیکن من استفاده میبرم، من مقصد موضوعی بسیار میگیرم. امروز یکی چشم در یک کس رسید، انا در راستی ما هرچی گفته است من یکم بار به خدام را دیدم، خیلی تنقید دارد، مقصد هر خیل گپ زده است انا، لیکن بگذار برادر عزیز، این به این هم نمیشود. راه دعوت مثال یک راهی هست که یک کس میگه تشکر زیاد، یک کسی دیگه که درنش که سیاه های یا غرضهایی که دارد، مثال ممکن که سخن من برای اون ناراحت کننده. گفتی همون شیخ سعدی خر چی داند خوردن قند و نبات، اما آخری که باشه و کنجی رو باد. برای بعضی بیچاره چی میدانند موعظه چیه. من الله را سپاسگزارم که ما ای سال 87 این جانب مقصد قطعی مردم صحبت داریم. ممکنی نه برادر ما 63 سالگیش اگر قید کنه
мо ина 30 сол шид. як умри одамай белағжиш мешава, бекамбуд мешава. бехатову белағжиш аллоҳай. мо дар лағжиш дар хатоёи худмонам иқрорем. ҳаст суханҳое ки камбуд дорам, лағжиш кардам, вале эътироф мекунам. эътироф мекунам ки бале дар баъзе мумкин суханрониём ягон камбуду лағжише кардам. вале ҳамуро ҳам ман ба ягон мақсаддор нагуфтам. ҳамуро шояд ки аз рӯи нодида гирифтанам буд ё аз рӯи мисол аҳамият надоданам буд. вале ба ҳар ҳолам ҳаст ки яъне айби як одама мо бояд бипӯшонем. ҳеҷ вақт айби як одама гуфтан дар кун шартоша меяй. ана ки панҷум ҳақqa баъд мега бояд ки мега бояд ки воиз ба нармӣ суҳбат кунад. нарм суҳбат дар кор нест, дағалӣ суҳбат дар кор нест. ҳамин дар суҳбатона даюс, бадбахт, худозада, ҳамин чӣ дар кора меям? худованд дар қуръон мега удъу иля сабили раббика билҳикмати валмавъизати лҳасана. касеро ба сӯи ман даъват мекунед, ба суханҳои нарм даъват кунед, ба суханҳои нек даъват кунед. вале як қисса мегӯм, баъд хай иншоалло мавзӯъро буд мекунем. мега ҳорунорашид и амири муъминҳо буд. як одами фақеҳ, як одами донишманд қасрашда дуромад. гӯ қатъи ҳазрат суҳбат карду, бисёр қатъи ҳазрат сахт рафт. ҳорунорашид гуфт ки ҳазрат як савол, ана худуд беҳтар ё ҳазрати мусо? гӯ ҳазрати мусо албатта, ман кӣ буд? гӯ ман бадтарам ё фиръавн? гӯ албатта фиръавн бадтарай. гуфт хай дард дорӣ? гуфт ҳамун сураи тоҳоро нигаҳ ки аллоҳи меҳрубон чӣ гуфтааст тарафи ҳазрати мусо: фақула лаҳу қавла лаййина лааллаҳу ятазаккару ав яхшо. мусоро қатъи ҳоруни бародараш гуфт пеши фиръавн бирен. фиръавне ки даъвои худоӣ дошт, гуфт ки бо ҳамун бо суханҳои нарм суҳбат кунед. шояд ки ҳамин суханҳои нарми шумо дар қалбаш таъсир кунаву рӯ ба сӯи худо биёрад. то омадай ҳазрати қа сиёсатум кистай, иққа ҷоғидестай. ман гуфти мисола барои он задам ки ояти қуръон мегӯяд, ту хоҳӣ ки сухани ту дар ман не дар ҳама таъсир кунад, ба нармӣ суҳбат кун, дод нагӯ, дуғу пӯписа накун. мардум ба дуғу пӯписаву ба сиёсат ҳеҷ вақт, бародари азиз, дар дили онҳо ягони тари гармӣ пайдо намешавад. ҳамин ҳорунорашид мега гузар мекардам ки як чӯпони бисёр донишманд буд. ман медонистам ин донишмандай. пеши роҳ ма гирифт, гуфт ҳазрат салому алайкум. тум ва алайкум салом. гуфт агар гуфт агар ба шарти насиҳатат накунам, ай худо метарсум. агар насиҳатат бикунам, бо ай ту метарсум. дар ҳамин байн мондам ҳазрат. лекин гуфт ҳорун гуфт ман тура дӯст медорам. ба худо гӯ ман тура дӯст медорам. агар чанде ки ҳақиқатан ҳозир ман тура агар суханҳое ки мегӯям, ман як чӯпонам, ту як раҳбари калонӣ. мақсад ҳозир ман тура насиҳат кунам, аз худ ҳам метарсим, яке мабодои ягон қаҳрай ягон ғазабай накунем. лекин агар насиҳатат накунам, бо ай боло метарсам. бо аллоҳ ҳам мақсад ба зиммаи ман масъулиятам мондай. лекин як гапат мегӯм, дӯстат медорам. иҷозатам тия насиҳатат кунам, ҳор раҳи даъвата бӣ. вақте ин сухана гӯ, ҳорунорашид гуфт ҷонам қурбонат гап загӯ, ту ки маро дӯст бидорӣ, ман ҳам тура дӯст медорам. чӣ гуфтанӣ дорӣ? бин дар ҳол ай гиребони ҳазрати ҳорун нагирифт, роҳи даъвата ёфт, суханша расонид.
برای همین برادرای عزیز، یعنی امر معروف و نهی از منکرم به خود شرطا داره. هر کس حق نداره که برادر عزیز اگه امروزا میبینیم نمی اگه ملال نشوند، هم میبینیم ای روزی ناگذرش بسیارش داخون شده. همه پرسیش کی در کجای داخونی ده؟ ابا چه ای کی داخون شید؟ چخیلی داخون شید؟ ای کجا داخون شید؟ لیکن بسیاری آدم ها را میبینی که حواس دارن که همه یک امر معروف کنن، نهی منکر کنن، ولی میلش این چیزی نیست برادر عزیز که ما برای یگان حسد ورزیم یا بخل کنیم. فقط میگیم که همین شرط ها همش برادر عزیز بجا بیار، علم بگیر، خاص به خاطر خدا دعوت که یگان مقصد غرضناک تا با واسطه امر به معروف خب به گوش مردم نرسان. بعد در همون چیزی که میگوی خودت عمل کننده باش. دیگر این که این راه در طی کردن هم بسیار مشکله، صابر باش. اینها را بجا بیار. مرحمت البته شما مثال حق داره که با مردم صحبت کنیم. یک سخنهایی بود که حضرت لقمان به فرزندش گفت. خوش میشه برادرها، خوب میشد که ما هم فرزندامونه امروز نصیحت، زیرا که امروز همین گپ برادر عزیز اگر شیار کوچه هم باشه لیکن ما بسیار دخل داره. جوانان آینده ما. حقیقتا همین گپ درسته. جوانان را ما در روحیه خوب تربیت کنیم، در روحیه نیک تربیت کنیم. نکنیم برادرای عزیز که همین جمهوری ما چند بار غیل خورد کوخی، چند بار بدبختی ها شید کو کی را همین کار کی را وقتش خوش میشه؟ هیچ کاره. لیکن میتونن که با همین جوانای ما را هم مثلا سراشون را ویران کنن، میتونن که فکراشون را پریشان کنن. اینا را ما دادرای عزیز در موعظه‌مون همین چیزا را باید که امروز رسونیم که همین چیز هم به خدا برای بهبودی خودمان، برای تنجی خودمان همش لازم در کاره. حالای مهربان باز هم حاجی بابا را احساناش قبول کنه و خداوندی بسیار باور کنین حاجی بابا آدم خوشبختین که قدر آدمای خوب در محفل شما جمع شدن، این دعاهای نیک در حق شما شید. این خداوند باور کنین سزاوار و لایق نمیبینه برای هر کسان که این قم مهمان ها در خانهش بیان بشینن. این دعای نیک در حق شوه، این دعای نیک در حق گذشته ها شوه. هم به خدا بسیار یک لطف خداوندی که شما را مقصد به این لحظه ها و به این ساعت ها رسونید. خداوند بازم در پناه رحمت قسمتش نگهبانت باشه و این خیر احسان ها را خداوند قبول کنه و گذشتگان همه ما و شما را خدا رحمت و مغفرت و البته بسیاری معرکات همین مادر و خواهر را فراموش میکنیم دعا بتیم. اگر نه مهنت و زحمت و در همین معرکات بنیهایت زیاده. خدای مهربان خواهرها و مادرها را که اینجا در گفتن دربارهشون کم کمک باید صحبت ها هم شود، لیکن انشاءالله خیر که صحبت ها در باب مادرها و خواهرها ما بسیار داریم گفتگی. عزیزان میگن یک نکته بس است اگر شعور است ورنه چو چراغ پیش کور است. انشاءالله برای آدمی اگر مصلحت میگرفتگی یک اهمیت بتانه بکشوین همون صحیفه ها را انشاءالله صحبت های خوب میومد. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. آمین یا رب. سلام علیکم و رحمت الله.